Welcome to Controller Show. My name is Controller. Kuna mhaka exikarhi ka Ngalas versus Xibejwana phondo ra mukhafu i Vukeya vantoyini majiji ma hanya endleleni va sibongesinhle isithandwa ngabangoni isibejwana imelembe ya nkintla ma yimaka rivala hi ku pfumala ntlhavo. Okay, Ngalas va hehliwa hikuva va tirhisile beat leyi va hehliwaka ku va yivile eka risimu Lazy Gazapio ka hit leyi nga humesiwa hi Nomenda EP. So muhehli ku nga Vukeya u hehla Ngalas, muhehliwa i Ngalas. So ku na ti-video kumbe ku na ti-call record exikarhi ka lavambirhi eka Ngalas YouTube channel na le ka Manyaka ndzi ti kombisaka. Swivutiso endzhaku ka loko ni hlayile kumbe ku yingisela ti-video letiwani kumbe ti-recording letiwani ni vuye na twisisa ku loyi a nga ku nonoheni eku kumeni kumbe ku fika ka xitshunxo lexiwani i Vukeya, hikuva Ngalas u vula leswaku hi June u senderiwe beat leyi nga Gazapio ku mikisariwaka xigaza na piano hi munhu loyi a ti maketaku a tlhelaku a kombelaku ntirho ku tirha na yena Ngalas. So endzhaku ka loko beat leyiwani a yi kumile Ngalas u yi rhandzile, kambe hikwalaho ka ku va na vanhu vo tala lava a vulavulaka na vona eka WhatsApp u hetelele a nga swi tivangi leswaku i mani loyi a nga n'wi sendela beat liya. Kambe u vuye a yi tirhisa eka risimu Lazy ra Nomenda kambe a ri na problem leswaku u ta n'wi kumisa ku yini n'winyi wa beat leswaku a n'wi release kumbe ku n'wi hakela. N'winyi wa beat u kumekile ka masiku ndzhaku, kambe loko a kumeka u ye a ya koxa swikoxo swa yena eka Ngalas. Swikoxo swo sungula leswaku u lava ku tsariwa kumbe ku recognize-iwa. Xikoxo xa vumbirhi a lava ku rilisiwa hi mali yo ringana 1000. Ngalas u pfumerile leswaku u ta swi kota ku n'wi mention kumbe ku n'wi tsala leswaku hi yena n'winyi wa beat, kambe eka timhaka ta mali a va twanananga 1000 va fikela va nga twanana 500 hikwalaho ka swin'wana na swin'wana leswi nga endliwa kwala ndzeni ka beat. Kambe swi tsandzile ku Vukeya va humesa ti-account number tanihileswi Ngalas a nge eka Vukeya ni nyikeni ti-account ndzi ta kota ku ma hakela. So Vukeya a va pfumelanga ku u nyiketa Ngalas ti-account va te hi ta vulavula va yi tshikisa sweswo mhaka, kasi Vukeya already se a va khome advisor kumbe loyara ya vona leyi nga va byela kumbe ku va kucetela timhaka leti to ka ti nga humelelangiki erivaleni. Kambe endzhaku ka loko hi tivile leswaku loyara ya vona i Manyaka ndzi ti khomisa hi ye ya swi tiva leswaku Manyaka ndzi khomisa u tirhise mhaka leya ka Vukeya ku yisa mahlweni rivengo ra yena eka Ngalas. So mina ni ta ku Vukeya a mi yiveriwanga beat, n'wina mi sende beat mi sendela Ngalas. Ngalas u tiyimisele ku yi xava beat yaleyo tanihileswi se already a nga yi tirhisa, ende a ku ri na masiku lama a lava ku yi xava hi khale a nga se yi tirhisa a nga ha mi tivi, kambe sweswi a mi tivaka u lava ku yi humesa mali. Jini ndhava Vukeya mi nga n'wi nyiki ti-account kumbe n'wina mi ya hlangana na yena Ngalas, n'wina mo magoza mambirhi manharhu mi ya eka Manyaka ndzi ti khomisa. Mi ta vuyeriwa hi yini ku va mi ye kwahala mi nga ya kona hi ku a nga na beat waloye. So ni twa nga ku Vukeya va endle